Kehoni ne sana. Tusokera kehoni. Tusokera kehoni. Tusokera kehoni. Nena. Igwe. Yenda sana mama. Yenda sana. Tuna. Shot. Sawadhi mwana ngale moejo ina masithi mwana asoko kaigwa Kenya mbiane onero wakwa asoko kaigwa Kenya mbiane ciake orondare keroto korore nambia endingia kuhingire ndore na rena ingethete gitonga mondoro mane naiga ondora rora kona gikindike ondora rora kona ekireke aure bonero wakwa yo ne copyright kana copyright board of Joy wa Macharia. Emmanuel Mogenda na kuona sana. Jagua Trends ko tunakuona sana. DJ Alson na kuona Ruben Gatio Macharia wa Raimo. Chutubu Gatuki. Yeah. Shamara. Rudokana keondoka mukui. Rudokana keondoka mukui. Twende sana. Oh, ni Mugithi wa Inooro TV. I got you to record a review. Sasa, God bless you. Inooro FM, God bless you sana. Whoa, get it. GNF Collection. Salimia you asante sana. Jogona wako saba. Makadam za kuona sana DJ Hash na kuona sana kanisa Karema DJ Kipawa. How are you doing? Ona ni enda si amogeko, daya amogeko. Ona sana. Aikono atorere wa kumushia the Inooro TV. God bless you sana. Agikoro watu dikiria kugerera Inooro FM. God bless you. Aikono atorere kugerera view sasa. Barikiwa sana wewe. Yanda. Ndani ya Inooro TV moyo wothe ukiwana no wondire thini wa Inooro TV. God bless you sana. Nangi kondo turoko review sasa. God bless you sana. Yes.
nakwambia mimi unione sitoki. Tigre tigre kaida da toko ne kwa Inoro TV. God bless you. Akorondo kwaria nani enjera nyinuke amekapu atorato ne twero tugai ukihe kohoro na magogos. Sana onasi wa PA machine. God bless you sana. Yeah. Pesha na kuona sana. Poli ni lauta we mwega. God bless you. Oi tani kana gona dai tatigana. Nari kana gona nyongo na maiga. Kana vena makinya itatigana. Irio tare ane meje no orogi. Orogi. Ini mata sia gitu tondo iria gatana. Arisia vitona shikora gatana. Akorando paria nani kanise karama na kuona sana mreta kwa Poli na na kuona sana Poli Lafta kama wa maspika na kuona sana Patrick Ndeheka. God bless you sana. Oranga diva amayero ateno ile koreana yake otire alebe no ne koima toima gaiteno siana ikona akoyarira beno nyaigire age koma ore ore ndukana gelei nekeno imire maiza matikere bata ondo koreana ndata kwa bata ikondo ikari ide na mago ondo koreana magaya kaya ubiana ko
wambia kalivoti. Alivoti yo wewe. Mogithi ndũkĩrũgama nĩ ũndũ waku. Twende. Wetagwo Mogithi wa Inooro TV, nĩ Mogithi wa Inooro FM, nĩ Mogithi ũratũrera Kenya kuna view sasa. Thank you, God bless you, son. Adita nĩ weo. Kabu nĩ Adita. Queen She Rikano nĩ Mogithi wa Inooro TV ũrora ũkinyĩra off-ride kuma thaa 4:30 etagwo Queen She gaka rĩu Ngai mwana. Nakuona sana Bodo wetako vita eke madhabodi nakuona sana Sampuri nakuona sana Paulo Wagasi mwana wake Rigiti Jagua Trenchco, thank you so much. Message ni mingi sana. Isaac Gige Tondorodu parodu magarore Kenya ine Mama kude tegere agamba Wae kadia na boduri Wae aitora Boduri sare gati kamera jori Ine yana bide kako alege sajama Baba kiuna boduri olare akara Siro mama keo ajera meri etanato Ogi diwari oine na kare wamba itokai Jaya mashari Osiari dano Osiari araigua butu taciumire Ondo wa kamera Okare matoka gwatũgethaga maitũ Ondo kuma tũtigane igana narĩ kwĩhũgũra Marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩarũmbũyagia othe arĩa mũkayagĩra Ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra Mũtiamo wakoraga igimane tũgeire indo Kuja sasa. Onda sana. Zunguka. Hata kwa Mogithi wa Inooro TV wewe. Kila
Muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 tuone sana. Shwa. Ogwa ekawa kwini. We Maki George ndoke nago. Eko Maki George ngai rĩu. Atinda ageciria no macini ũngĩthigitha ũkaha Maki George. Tone. Maki George. O macini ũngĩthigitha na nyamũ ici nacio ũkũ. Tone. Maki George ini amodo Maki George. Kirato quiero moi ginya kirato quiero. Mama Kinya, Mbanjera, Mama Kinya, Kejara Sera, Miaka Kunea, Alega Toikarania, Miaka Kunea, Alega Toikarania. Oi, guy, what a level, Rokania, oi. And if you go good, look at the Goria, I did not get
nokenereria ngoma gwaku nokenereria ngoma gwaku niguguteithagia ekaga ithabu niguguteithagia wesokarada anokarekia putu ona kogeliete putu sifikao tondesa Nori Kiki Dr. Kamawangara na itina kuona sana Ona mutambo wa Inoro TV Aikona tuthikireria thiini wa radio yaku na Inoro FM na no twirorere kure mwena wa Views sasa aria maroragia Facebook live twirorere Views sasa Kenny wa Marave Tony wa keyboard Timo Asta Dadosuna yangu na mosari sari Akeje tana moena na kerera Gedirikani asio veseni apida Akeje tana moena na kerera Gedirikani asio veseni Tigana baba anyu tha icio baba anyu etoro uhoro wakwa ni mwega. How are you doing? I'm well doing. Thank you for coming. Thank you. Ukuturaria githungu agiko hihi uramenya we mwini we upcoming ni urenda guka guku ruru namba ni githungu. How are you? I'm good. No cio ngi ni kwaria thorari ugu tondu mugithi ni uria mundu sorry uria one joy. Okay. Wakena. Ni rakana. Ugu ni kwega. Ugu ni kwega. Waigua atia? Akare maji yo tugina otana. Geithia uria othe marakwirorera. Eroreri a Inoro TV na Inoro FM mwe hau muthikiriria ona View sasa muriega ni day upcoming jetagwo Queen She na uri upcoming kweli akuria okay 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 oyo ni mami we mukuru kungiro coke ujite mami yakwa eturadina ni we ngofetie maundu macio mothe gacira karia agerete no ko ndiragera. Karibu sana. Asante. Hena ndota turenda kugeithia ndingiaga nyambirire na Liam
my son ucio ndingia kumugeithia mami na baba mwikuri akahuho Universal, my sisters ngakwendithĩria kwanza kuhona kwa na ihenya Shashangure wi murwaru no ni ukuhona baba Riam ni ndakugeithia na aria othe manjui na aria matanjui mwamukire ngeithi ciakwa na murathimo muno ikaba yo ririkana muthuri wako muthuri wako kamera ni riku awe muthuri amugeithia ati awe muthuri we maziga the we mwita ithe wa Riam ithe wa Njeri Wajali ndiroka kindu mugwanja na nuthu ni uranyita ukome tene athuri aria mararoka wira tene makomire tene tinde unjetereire hau akwa twaragia uguo gwaka kwana kambe ya jeci hena mundu ngimariganiro ni hari machete kana yoyo ningumugeithia na wanja hasari Karis kazi ni ciakwa ciothe ni munyitagirira uria wothe mungihota na no tugakinya haria twendaga kana ni atia lazima no ginya tugakena twakena muno Queen She. Thank you. God bless you sana. Amen. Thank you. Haya mwiroreri wa Inoro TV we uratuthikiriria kugerera station itu twendete muno makiria Inoro FM na gikorwo ni waturorera view sasa aria othe maranegena makauga hamuko Facebook live agake mugatwiroragera live kuma view sasa tombe tuthii kinya riu ringi hari na andu ndirenda makugeithia camera person kana camera people kana cameraman akwa mangijiitikiria turi na Tony ina Tony gakenete Tony ga keyboard tageithia mathikiriria muthikiriria tiga kuina ina niki guku ni gwitu muthikiriria wa Inoro FM na mwirori wa Inoro TV njitagwo Tony Pianist KE nyumite mwena wa Gatanga andu etagwo Ndunya Sege ni kugeithia ciari akwa ni Mr. Ed Mrs. Gichule brother ciakwa Kinamoli Maina Salome Mire magithi kiothe na he murata itangiriganirwo etagwo atia KMB Records ehare Kenyatta Road ngeithi sana. Thank you Salome wanywa honoke geithika muno hi Ken Kamarebe geithi others imani na ihenya muno mwiroreri wa Inoro TV na muthikiriria wa Inoro FM njitagwo Ken nyumite kuri Mwea kuni kwa muci geithania kwa muci aciari akwa ndio mwe live ni marandorera proper yes geithike muno na arata kothe aria me kou na mafans makwa othe mugeithike muno na hura marefe thank you na hura marefe gote marefe aya tugeitharagia ni tagiri mwana ihenya Joy njitagwo Timo Esther yes Timo ngageithia mafans mothe ma Timo aria othe mekuga ndi mainire muthi ngukite kuhura ngita na wageithio ni Mary Nyangabi ekuria Israel ndageithika Nyangabi ajira download view sasa nigetha agituone by the way turerorerwo view sasa we urenda guturorera Facebook live uthie view sasa kabisa na ngaithia thuri etagwo Emon Thiongo muthire ageithia andu a Maju US na izo aria kuria Maju na jesi yakwa ya Kayole na ndimahe pole sana haria Kosovo na matigitwo ni ndereba umwe sabiki wakwa Mucoki and the team na ngegeithia mathi haria Gatanga Esther Ngendo na jesi yothe ya Gatanga Roitira asanti. Haya nyumuri othe gutire mundu ageithia mutumia atumia acio ni magiko magetene tene ndirenda kwamba ko introduce our dancers in style na nginya nego wewe na mama na fego na ni makunyitire Queen She ingeririe guya nginya ni umirire ririkana mwago uyu wothe uri gukinyagira thiini wa Inoro TV thaa inya shot kuna thaa inya na nuthu shot ko o muthenya wa Friday ni wa gatano Ijumaa ni muthenya wa Friday kuma thaa inya na nuthu shot ko tugathii uguo tugagukenia we mwiroreri wa Inoro TV we uratuthikiria kugerera Inoro FM turi na DJ Mark George ari mwena uri ungi nani mwingine wewe Musapere gutire mundu ungi tuitiga DJ Mark George nani mwingine hakuna Musapere tu peke yake ndio tunafurahia sana turi na dancers ndenda munengere kindu gitagwo gibiririki kana tuthie nawe Mark George tuthie nawe na waya mahure kuringana na beats icio ithe tigwo Timo tuthakire rwimbo mahure kuringana na beats icio tuthie te ogwo nigetha cikorwo cigicama na ririkane mwago ndakwira ringi na ringi uraukinyira thiini wa Inoro TV muthenya wa Friday nginyagia kuma thaa inya na nuthu cia tuko nginyagia riria turinoga tutire turanoga ni hindi turambiriria karathi uguo ambe unyutu mai iwe ukwenda guthii haria wa VCS buru ni uthiete no gacoka patiane meme kitu alafu tuone na band tutukane nene aroro kwingira Nyandarua maguru aya Edu kurungu
Yo, guitar. Kanate muno riu andu akwanyu gicagi ginya cifo utire mundu wa kunyita kwanyu gicagi riu ona ndirega kwina uguo. How are you feeling? Very nice. Okay, tugire kinyania mbere woka go ino nginya warie githungu take kijaragirio ni Alice. Alice ni mutumia wa Girodi. Yakona athujagia na kanitha wa PCA. Tutige muonania uko tondu bishop wao no amuiga. Ano wa Girodi. Girodi akohetwo gitambaya uria urite muno no andi. Andi ndu no ambi hadrati. Kai akamuheraga. Geithania makichoji tuinuke. Ndamugeithia muno mundu witagwo by the way agithio muno ni Shiko Canada. Ugakugeithia o ringi. Nimesalimika sana. Nakupenda sana. Oma na birthday ya mundu. Ndirarikana. No ni happy birthday anyway kuma Wangari ni ageithia ngwiciria etagwo Joy. Joy. O tawe. Oh, happy birthday Joy. Ngorodi hititie. Happy birthday. Nake David Maina asante sana na Dani mwana wa Isli. Na kadegetagwo Peter mwana wa Kaoshare Kasarani. Asante sana. Thank you. Soka hario tuheru boginya turikina. Twakena muno makiria mwiroreri wa Inoro TV. Ngai wa moyo no kurathima we gututhikagiria kugerera Inoro FM. May the Lord bless you. Inyu murateta mukauga ati tutire Facebook live. Tafadhali igiraga views sasa. Download views sasa. Download views sasa. Ulitonagira ku live nigetha gakorwo wikenete na thine wa giikaro gikituma na andu aingi muno tumana kuria na ndirerirwo kwa director ugu tuina ginya director thaa ici. Atiro kiuga hau nona alafu tuina makamera person ni people ni mapipo tu ana niwe